Ishmael ke go dumedishe bile wena o thiletseng ebile o bogetse go taba ya ka le Mangoko baby mo go Thobela FM la botlhanong la lekgono a ke tse gore moya o fokela kwa mohutamang wa go roba letheka go ba go binela efe kosha nna ke re go taba ya ka le Mangoko baby ke tshwere Molefi Ishmael ka sebele yo a ke tse gore la mafelo go e kwa ka ena e be ile nneng a dira eng le mang Ishmael dumela le kae ke gone kae wa re gona gore di covid di fitile o sa phela tse ka moka di fitile o sa o gona jwang gona le batho ba diragatse ba bantši a re nyake go dira metlae ka maphelo a batho ke mengwaga e ka no re 35 magana ka 35 le 38 ba feta wona o e fitile gora shano ke modimo man Ke Modimo. ya ke modimo a gona secret a gona next ke modimo ka re be ke tlo iputsa gore o gona jwang tle monna batho ba fitile wena o sa lemo na ona ke a tsebe ne lutse di friends le di Yeah. family members tse ngata hampe ya but nna nka re fela ya le bogapabalo ya modimo okay ya Ishmael re go potse ka wena batho ba e leng gore ba tse gore Ishmael o tswa kae gae mminong leeto la gago la mmino a re thome go goleng ga gago well nna ke tsaletse ko Northwest pleke ba bitsang Delareyville okay and then mar obviously ke sa le monyane and then we moved ra ya go pleke ba bitsang le Thabong which was called Hartbeesfontein okay before ka nako tsa di apartheid yeah wa gopela, and then they changed the name and then gape itse ke movela Joburg nna ke sa le youth bo ma 18 ke tlo phesiwa tsone ntho tsena tsa o bina yeah and then ba go gae ba movela ko Klerksdorp okay so gona jwalo nkana ka re ko gae ko ke bitsang ko gae ke ko Klerksdorp Jobetina okay which is still Northwest Jobetina ko Delareyville be ba go bitsa mang Molefi go na ke sa le monyane na ko tere because ne ke sa phela le nkgono le mamaka yeah so le bosi ba hae mole ne ke bitswa Ntetwetle Ntetwetle which is ke lebitso la Xhosa because mme wa ka ke Moxhosa okay so yeah ke lefilwe ke ntate mogolo wa ka and then ko le sighting la le time ntate wa ka ba mfile lebitso la Molefi okay so Ntetwetle ka mo Xhoseng Molefi ka mo Sesothong Ishmael ene ke mfile ke ntate mogolo wa ka okay o ya mme wa ngare ya le time la mme wa ka ke ena re leng kwana Ishmael okay moshimane ko Jobetina wa ko Jobetina mminong wa tsena jwang Ishmael well taba tsa o bina man nna ne ke le motho fela o iphaphelang ko sekolong wa bona di tsadile ko sekolong ke le motho o ratang o bina o jive dilonyana tse jwalo ya ba gore lerato la teng le simula vele dai le gore re imitate bo Michael Jackson bo Pratiko Twala dilonyana tse yalo wa bona lerato la teng la dula ntse le gola ke le motho le radio ke dula ke mametse radio ba bang ha ba ya ko bolong nna ne ke le ko radio ntlhaloganye ne lerato la teng la gola mo e leng gore at some point di ntaba tsa sekolo ne di sa tlhola di tsebetsa hantle because ne level music mo tlhogong wa bona and then ka bona okay sharp ngwana motho a tle mo Gauteng a tlo phesiwa wa bona because khale ke sa le monyana ne ke ipona ke le go staging ke ipona ke le ko di TV ke ipona ke le ko di radio wa bona ka ka mantse mongwe wena ga ile gore tsetsa bogashing ke bo humane sebaka bo tla bo bile mogashi wa itse keng but wa itse man talent di a tshwana mara di tshwane wa ntlhaloga gona le batho ba obviously ba good batho ba ba tshwana le lona o good ka ntwe o etsang wa bona ene le nna ka mo ke good ka ntwe ke etsang wa bona ke phela ke botsa batho ke re nka se gone ke ge le gore ke sentse ke boloke bophelo baka ka go opela ke topalelo ka baka la re nka se gone go opela fela wena ke dilo tša gago wa ntlhaloganya same le nna ntho ya hao nka se kgone e etsa the way o etsang ka teng wa ntlhaloganya so yeah and apile lerato la gago la mmino wa shoma le bomang go fitla mo o fitlhileng wa kgona go ipona gore a jalo gona gore le dikoša tša ka di ka ya di-radio stationeng tša raloka di ka ya di-televisioneng tša raloka well batho ba ba nkentseng haholo mo tabeng tsa music ba ile gore ba nkentse ke group ya ko Cape Town ba bitsa Prophets of the City mo e leng gore nna le Junior wa Bomshaka ke bone batho ba rileng ra ba joina before anything before bo Ishmael before bo Skimmy before bo Josie
ke bone batho ba re bontshitseng stage Yeah. ba re bontsha go deala le di-crowd go recorda ko studiong mo le gore re etsa le di-recordo le go thora dilo tse di yalo wa bona. Okay. Yeah, so yeah, batho ke bone fela ba nkentse mo le gore nkile ka fitlha even ka tsena ke sebetsa le batho ba ba tshwanang le bo Brachiko bo Mandla Speaker bo Mduma Silela wa bona from Khale. Yeah, ke bone ba butseng ditsela tsa ka tsa music Okay. platform ya ka. Okay. Ra tseba re go thoma go tsena ka gare ga mmino o thoma go ba le tšhelete go ba le dilo tse dintšhi tse e leng gore di a diragala ba bang ba nwa Ishmael ba bang ba tsena ka gare ga diokobatši wena ke tlhotlho ya mohutamang challenge e leng gore o bile wa ba le yona pele ka mosa o e leng gore ba tšhelete e be le gona mmino bo raloka ke eng se e leng gore gona jalo o dula fase o se lebelela gore nkabe man ke se ka e dira ke sa kena moo Yeah. nna ntho e nka e tšhong kore ntho e le gore ke itshola gore mo ke paisitse mole ke itshenyeditse nako ke taba ya gore o thole motho ke kene ko di-drugseng wa bona. Okay. Yeah, because ke ile ka ba gwa ba le period-nyana mo e le gore tšhelete ne kena no go le monate wa bona mo e le gore dilo tse ngata di qadile it's a party go monate nen tiki ke bona se ke le mogara di-drugs wa bona mo e le go dilo tse di yalo di senyetsa motho nako mo e le gore di a go change you know di qabantsha le batho kore batho ba ba sharp you twist away o ba motho o mongwe different wa ntlhaloganya and o phela go le fatseng la gago you had people mar o sa bone and it's also not good for le health ya ka ne di se good for yona wa bona khone no ke ba stodlanyana le nna gona le monkileng ne ke le spokonyana wa ntlhaloganya ile ka baka la diokobatši because ne ke sa di a ora re batho ne ba ra wa tsamaya le nna at some point ke ra man yes why di khopo tse di le wa bona bo khona o di bala wa bathong wa bona ka ra ya wa bafana wa bona santse go etse plan because and the other thing enka advisang batjha ba bang o ka etsa no laile eng o ska ya go don't take that route ele e monate ha e simolla I thoma e monate bona nka re le godimong but slowly hanyane e ja wena e ja di tšhelete tsa hao kore e senya di relationship tsa hao tsa di family di friends di relationship tsa marato wa ntlhaloganya o ba motho mongwe o le re le wena ha o le soba o ka se batlo ba go ba associated le motho jwalo wa mana o gone swala ga nna le wena re bolela gona le motho o motee o e leng gore wa mogopolo gore ka nako be o laolwa ke diokobatši o mo kwisitse botlhoko man e ka ba girlfriend e ka ba ka gae e ka ba mošomi mmogo o e leng gore kwa o kare o ke ena one person o e leng gore nkare e no ntshwarele be se nna be le sepokonyana sele sa ne le boloi ba dithetefatsi no vele yeah because now I remember ne ke na le ex engwe ya ka obviously nka se bitse mabitso mo le gore ai ne ke le rafonyana the time ke le dithetefatsing e ne le kore ne ke sa mamele ne ke sena tsebe ke sa itse dintho di we tshwantse di etswe ka ting wa ntlhaloganya ke tletse fela wa ntlhaloganya mo le gore go fitla mo le gore ai relationship ya fela ka taba ya ka wa ntlhaloganya that's why sometimes aba batho ba re hey nna ke a ke rate ex ya ka nna ke yona ile sa ratiwing wena o ex sa ratiwing ka kona tswetse ngwana because you know as batho we have to tshwantse re admit the mistake tsa rona wa ntlhaloganya but I think also at the same time as bad as ne le ka teng taba eo ke ile ka learn from the mistakes tseo wa ntlhaloganya mo le gore the next person e ke tlo ba le yena di mistake tseo di ka tlhole di etsagala because I've learned e go shefeng e be o tsentšhetša tšhelete ka yona nako well now the time ke kena POC touring early ile a kenya tšhelete mara tšhelete ngata ke ile ka bona gore no mo nka re ke na le bo superstar nyana le bo roba le theka le bo avulekile masango because the whole country needs people were dancing to that one and then I perform everywhere even le di pleke tse ding outside of South Africa. So I would say that. Wow. But life is a journey. Life is a journey. We live, we learn, we fall, we get up. Rabangena gape. Ape o fetsa go bolela gore le re ka se fele le mabitso a batho
motho mo kusteng botlhoko o iputse gore e be ile learning curve o ithutile tse dintšho go tswa maemong a gore wo o tlo mo humanang o phele le ena o nyako mpotsa gore a ona motho wena ish no gone jwana kore ha ke na mosadi o le gore nkare okay ke kopa o sie phasele le mme wa ko tlung ha ke na ntho ile jwalo but yeah mar ke teng ke station wa bona okay motho yena ka no ba le gone fela ona mme wa ko ntlung wa ntlhaloganye re modima re ke nako mme wa ko ntlung o tla ba gona okay are a ke nyaka gore mjolo o tsere di flame o ba no o sa iketlile ke sa iketlile and yeah ke sa iketlile ke jola ka tlhompho le respect wa ntlhaloganya go jwang go jola ka respect ke go jola go jwang ke go tlhompa motho mong you don't cheat on people wa ntlhaloganya you respect ke jola ka bo mathodi jwanong a o sa go jola ka boroba le theka ke jola ka bo mathodi monate respect wa bona tlhompho go bitsa tate o ko ntlung o sa tsebe wa ibona ke tlhompho yona ke sa ke ntate mare wa ko strateng okay ke nyaka gore nne wena ka bakela gore okay tša malapa o tla bontate ko ntlong e segale a re boele tabeng tša gago tša mmino tlhe monna ke eng e o tshwaraganeng le yona gone jalo o na le di-project tše o leng busy ka tsone no go na le di-project jana tse few ntse re le busy ka project ba e bitsa the Vavasay tour okay yeah we went to 3 places already mo e leng gore ne le nna le Zola and then we add some people at some point rena le maphodisa as well so ke ntho e le gore ya pele wa bona ya pele and then also there's a project e le gore le yone ya pele is called Kwaito in Symphony ora gore re performa ka orchestra like 40 piece orchestra band which is it's very exciting because it's the first time mo bophelong ba ka ke performa ka orchestra batho ba 40 wa ntlhaloganya so yeah that's one of the other exciting ones so mo di trateng tate wa ko strate le tlo mona abangena da o tla ba ngena ba le digiginyana mola le mo wa ntlhaloganya okay and also I have a new single it's called Ngena ke yentse le good producer from East London libitso la hae ke Ben Major. Okay. He's very good. He's a kid 3-step. Yeah, it's available everywhere. YouTube, everywhere. Yeah. Ish o ka re bethela a vulegile ganyane wa bethela Ngena. Nyako go gore lintshule le la go felletsa mo dikobatsing le le. Papa ne mo kae. O nkenya spoto. Okay, are. A vulegile masango. Yeah. Oh nana. Oh yo Tina spume mngamlesweni Skhululekile Skezwi zono ngekazi Ay man go bethela matsogo Okay Ngena okay Kono kuhlanganayo ungasekudala kuzoba mjojo ngiyabonga bawo ngokushayela le moto engithi siwasivuke asiphelelwa ngumoya siwasivuke asiphelelwa ngamandla sivuke ngani ka re wopela ka wena mo ke leto la ola bophelo o ile wa tsoga bila o felle ke madi wa ibona ntso jalo a ke re tshwantse ke jwetse batho story sa ka through music wa ntlhaloganya yeah so yeah some of the topics tse di dilang ka tsona it's personal stuff and a personal stuff sometimes can motivate motho mongwe le ene because a ke re wa itse we can go through things thinking gore ke rona fela somebody else is going through it le ene wa bona so hopefully gore e ka motivate motho mongwe le ene gore a feeling gore it's the end of it I am wa ntlhaloganya wa ikhumana ka Ngena go she go ga le lebsana no a re a tseba ra vuleile masango le le beresanya go Ngena ezulweni be sa tleba nako e fela go shashi Ngena a Ngena available ko bo Spotify Apple Music or everywhere YouTube everywhere go batlang teng so people can stream it
ba enjoy. Yeah, it's a awesome track. Wa tseba go sana le bana ba bang ba ileng gore ba tsena ka gare ga industry e o leng mo go yona a ba tsebe gore go jwang ka mogare bana ba tsenela fela go nyaka go tuma ke eng so ka ba botsang sone Industry kore yone it's awesome because to a certain degree ngare o tshwere lotho mare o tshwantse o tsamaye ka tsela tse siameng wa bona. And to the upcoming artists, now what I can advise kore man, if you sign with somebody o ska signa le artist motho ele ke artist le yena o senya go itirela because because you can never be bigger than yena wa bona. So I feel like ba tla dula ba o sabotage gore o dule o le ko leveling e so o ska ya ko di as long as o ska mo feta o ntlhalga ntho nyana tse jwalo. So I would say don't sign to a person like that, but also matsatsiana is very, you can be independent. You know, you can be independent because the tools the tools where you can do it yourself. But yeah, otherwise man, enjoy your journey, enjoy the music you're doing, and yeah, and be respectful. Be respectful to the people that you work with. When I say respectful, I'm talking about everybody in the industry, whether it be radio, TV, people, or you know, respect nako. Because nako asia hauli wan kia batho ba bang le bone. Wan tlhaloganye. So yeah. So otherwise o tla ba sharp. Tsama o lo etsa nyoko bine wa khile maule di ntlo be sharp. Yeah. Ba ska dira tšhelete ba ya dikubatši. Wa bona. Ba bangshi ba sign a contract tse ba sa di balang. It's very important ya kolowing ke a itsa o sa ntse no kena go o tagilwe ke industry o kena wena o bona matsebitsebi o batla sign, but take your time, trust me. Ha ona le talent o le sharp, it's not going to go anywhere. Take your time, take it to a lawyer, let them check, but because bonne they are professional, they know the clauses thing or what they mean. When bona fela in out so bo etsahalang wa bona kganti wa bona after years so ba le mathata jwanong o sainile bophelo ba go kaofela too wa bona. Yeah, so it's important. O shetse boletse gore di project tse o nang le tsona ke tse di feng o na le leng gore o na le yona le bozola le busy ka yona ke thoe e leng gore bo mpuditse ka yona ka re batho ba nyaka go tseba gore o tla bole kae ba bang ba nyaka go tseba gore ba buka jwang e fela re fetse ka ipele gore le re sa tsebe gore neng o tla bole kae batho ba tsebe gore ba o humana kae ka re nyaka gore ba o shale morago. No, people can follow me go TikTok, go Instagram, go Facebook under Ishmael Morabi. So mo batla tseba kore ntshenguleng e etsalang ka bophelo ba ka they will know there gore ke tlobe ke le go kae ka date so one tlhalogang. Yeah, le Limpopo re tla tseba gore tla le ko man re everywhere. Re everywhere. Wow. Re everywhere. Ke eng so nyaka gore batho ba se tsebe ka wena ba ile gore ba iputsa gore o iphitlhile kae? No na ho bane no next I handle but also nekele even though ke sa dropping music but ke motho o dira le studio. O dula le ko studio ke etsa ke a producer ntonyana tsa go rona le batho ba pushang ka music now because now what I do mostly I help the upcoming otolor sometimes artists ba tlo recorder mare wa itse the upcoming ha bana di funds so ke etsa ntonyana tse jwalo because ke na le studio go tlung so I help batho ba jwalo ntana tlo record ipina tsa tse tuwa no tla ipona after mo mare nna go recordile ntonyana tse jwalo o dira mereko mo botse ke a leboga ba ka lo re kona fa tsa maphelo a batho ba go tsana le wena re no fela re bona batho ba re gona le Ishmael Foundation go na le Molefi Foundation wena nko nagana gore re ke dire foundation e leng gore ke tlabe ke motlhomo ke trainer batho ba leng gore ba nyaka go ba di artist dilonyana tse jwalo dilonyana tse obviously from khale ke nana ntho tse jwalo but obviously wa itse funding e tla pele wa bona and rona ba bang we not lucky ka o thola di funding but we not giving up. Yeah, one day ntonyana tse jwalo di tla etsega. If gona le thuso ye tee o inyakang mo bophelong goba one wish mo bophelong ba gago ke ya eng? Yo di ngata tsaka man now it's in mo bophelong ke wisa fela go ka ba le fairness. Okay, fairness, that's it. Wow, fairness. And it thing there but it could be more. Okay. Wa ntlhalogang ka re go bona mo la go
o be o shumega ka mola wa re yo ka re ba ka mo ba ka tshwana le ba ka mo o ntlha nthonyana tse jwalo wa bona yeah, people, I think I wish people can get what they deserve. Wa ntlhaloganya, if you're good at something, get what you deserve, not via I get to be maybe the connection or whatever. Obviously we need connections, but just fairness. ka re ge re tsopola Ishmael go na le batho ba reng industry ele na e cruel man bopelo mpe ba industry nkile wa bo bona mo bophelong ba gago go na le motho a bileng a o koša botlhoko e potsa re yo ke dimo ka reng ke be ke se ka motseba mankoko Yona teng yeah, industry ina le batho ba ilo industry's got very ina le batho ba ba sharp blind mare gape ina le batho ba ba swele batho ba dipelo tse lefifinyana wa ntlhaloganya. So it's just a matter of you have to use your discernment o bona okay mo aki mo ke a kena o bona. Yeah, because there are selfish people, but by naganelang bona ba liwan, and there are people even in the industry whereby they can even use you to step up. One tlhaloganya ne ba usiara, and when they big, they act like they never knew you. They don't even they don't return the favor tse wona no ba etsetsa tsona wa bona. Ba iketsang ka re ba lebetse. And then they come back, I didn't the better, they come back again. O lebetse ra wa bona. Yeah. So yeah, industry, it's with every industry really. It's like, I think it's like that, but a re shebe di negative, re shebe di positive rapele. Okay. Yeah. Like fela pela gore ya go bapala ngena mo moyeng. Ke boletsile nna go tabeka le mango go baby ke a gage ke Ishmael. Mara ke re ke a tseba le tlo ilala mo sekwa. O ishi Mo jarteng. Mo jareteng mare ya loke. Yeah, I think go jarteng e sitswe. Okay. It thing. And ke a itse jarta dula in supporter, so a jarete ka se yo latlhetse yeah, ke na flop le jarta. Ntato kontlu. Ntato o go strateng. Ntato go strateng la ela batho nna le wena re fetso bolela re ka se fe. No man nkare ke leboa haholo bathong ke leboa support ya lona ya gona jwanong le ke leboga support ya lona ya gale ke leboga support ya lona ya in advance. And thank you so much for gore le a re bitsa ntho tse mo thobela la re bitsa re mnate, we can still communicate le defense tsa rona from all over, and ke le rato fela. Okay, o sheletsa di social media accounts tsa gago gore ba gone go latela. Nna ke nyaka fela gore ba tsebe gore ba o buka jwang ba o shala morao jwang go na le digig ba tsebe gore bana Ishmael o sa le gona motho o santse na perform ke tla ke tlo perform boro ba le theka kwa so yeah, no batho ba ka nthola man, like I said before, social media Ishmael Morabe throughout. Check out Ishmael Morabe ke da le tlampona, even DM me if you want me to come perform go kai even le ko lenyalong, even le ko wa bona birthday ko re mo gona le mic ting ke ting. Ishmael ke tsebetse go bolela le wena a go lebogile nna my sister. Okay, ke ka mogolong re fetsa ka gona taba ya ka le mangoko baby la botlhanong la le khono ke na le yena Ishmael motho ke molefi o go boditse gore moshala morao ka gore humane gore ke kae matlabeng a diraga tsa gona. Nna ke tsine go ba le wena ke mangoko baby tshele tshego le lerato la gago di ntira se ke leng sona go fihlela re kopana la botlhanong le letlang tata.